Achuwi Kamataya Pau Tharada Gatishada Kachai Lemon Festival Achuwi Direct Tharada Gatum Aina Tharada Matithang Mayongida Laidalai INC intending candidate Victor Geshing Wishimli Ayasiha Kasa Ranye Kriga Haira Chatong Wesley Kare Yedumi Football Urban Village Level Tournament Ajonthang Kupsang Haira Laikhya Ngathor Aju the Tangkhul Expressway Bau Chairin Ronra na Pamidalai Bau Bing Maisa Aina Nganang Romsa Tharada Gatisha the Gachai Lemon Festival Ajuwi Direct Tharada Gatum Aina Tharada Mati Thang Gachai Local Crown Li Mayongida Laidalai Paniji Gachai Fruit Farming and Processing Cooperative Society Limited Nangaran Ngaye Samida Organic Gachai Lemon for Sale Environment and Rural Transformation Hina Panidwi Tukui Sada Mayonra Rakhara Gachai Champra Festival with Ranyeli Horticulture and Soil Conservation Department Additional Chief Secretary IAS B Vaipaina Musowo Samigida Laidalai Horticulture and Soil Conservation with Director Hani Jarula Functional President Sada Vazangida Lai Kala NEH Region ICAR Research Complex with Joint Director MIDH and MoMA with Project Director G. Tibatuta Sharma, Ibada and BRVBD with Project Director N. Loya Lagba Atumna Khayawo Sada Vazangida Laya. State level Gachai Lemon Festival Juli Gachai Jambra Matha Makeup Gachila Auction Sagida Laidalai. Direct Tharada Gatumthang Entertainment and Musical Night La Laidalai. Sori Sinjam, Udam Mayang Lambam, Hamam Satananda, Jibampi Zimik, Riyami Jahongnau Atum Ranye Jili Zangdalai. Kala Direct Tharada Matithang Panit Jili Training Cum Workshop La Rungmigida Laidalai. COVID Mimau Kagaza Adam Sahauda Gachai Lemon Festival Ji Gazat Nga Khawai Jakchin Lak Aina Sarada Laya. Max Kasang Sabon Aina Bang Mazikzik Gaji La Alcohol Based Sanitizers Aina Bang Sakamata Higata Hit Zangda Health Department Na Jijilmi Gahai Safety Guideline Shuga Zagzag Da Panit Mayongi Gajina Da Hanga Tharada Gachisha the Gachai Lemon Festival with live coverage Ishi the Tangkhul Express na Samira Yarina issue with YouTube channel Hile Yangkui Baira Rarada Kalai election wibang Congress workers Kalagagadom na Opingzang the intending candidate Victor Geshing with Shimli Ayase Hagasa Ranye Kwiga Haira Ranye Jili Victor Geshing Zangda Metu Komodang Bauting Awungshi AS Soringam Dr. Salim Ungshim Apang Titus Atumna Kashudwi Mingaroka Embassy Youth and Education Secretary Reverend Raimi Rimai na Kamatuili Moses na Okutui Aina Kantui Kahai Taran Verivera na Joshua li Israel wi Katana Sakavai Kapongkuida Aligala Awi Kashura Bingli Dingshid Kami Maramli Tamjateya Tharada Gakhani Legislative Assembly Election Jingri Aina Kupsang Kavai Jesus Call Ministry India wi Prayer Warrior Sovi Mahongna Thanda Gazip Juli Seha Sangaroka Chatong Wesley Kare Yedumi Football Urban Village Level Tournament Ajonthang Kupsang Haira Ngahanji Ajahon Direct Tharuktang Hokupokna Tournament Kupkasang Ranyeli 43 Pungyar NBP intending candidate Ashangasarna Musowo Samiya Tournament Hili Chatong area with club Tharukna Shorokhuya New Canaan Katamnau Long na Ngahanjiwi Kayuya Ngasa Silent Katamnau Long na second runner sub Kala Risopung Katamnau Long na Kakatumali Zanga Ranyeji Chatong West with Development Committee with Yangmi Kasar MH Ngatingbam MV Emmanuel
athumna thanda ngaran ngaye sakhamena musowo asang sharna rani jili hanga abam jili sports infrastructure makhalai gadonga hi kharegala arwe shorgarna sagi gaji odngurudna marama mabithel dam kasem adamli hiwi maya khangrok laya juwang jili Laig sang makhalai gaji hi shorgarwi mai kashina da ashang kasarna kashir haira. Ariri regasang vadlak salala ramnau bingna khoga sahaiga regasang abong kwirak vai abong jungka laya da kasangna kasarna hanga. Rakhara election hi kanui thot kamatha minganing akha kapang milu da kasarna ngakauda rakhara shorgar hili Anala kamadaya role kwira kala Tangkhul yorwe wang otsara da ashang kasarna yarili hangsanga. Hangturuk da gakhani NRSU General Conference kam Literary, Cultural and Sports Meet ayawa hongli mayon haira. Ranyeji my village, my family gaji hina dugui sada mayonna. Ranye Jawi Garjirar program wivang formal deputy speaker MLA Gala Rakhara election we intending candidate MG Brisho Shimreli Musowo Sada Nguhot Haira Saya Ka model god of conduct Lehauda Brisho Mavazang Baituwa Ana Ranye Jili Mavazang Lala Awi Mi Bingli Legushi Malamanada Pongshoka Kala Awi Muhud Awi Mingning Gala workers Pingna Vazanga Jia NRSU General Conference kam Literary, Culture and Sports Meet Jili Vagazang units Kuwung Tharada Matili Prisho na Luba Bangran Juhovaya da Hanga. Emgre Brisho na Legashi Paning Kami Wivang Bangran Samkapang units Pingjuna Ningashi Pongshoka. Manipur state level liranu, national level liranu, Tangkhul now boxing kangareo hi Jui Kamaya Thakli, Kashung Kawai Ningrin Aina Ukhrul District Amateur Boxing Association na Ajuwi Hili Kalem Aina Boxing Coaching came Rungmigida Lai. Ukhrul headquarters we main stadium li Kachang Akha Rungmigi Kachi boxing game jili Sai Kala Mericom we coach la Sada Kalai Cholisan Simik Aina Sai Assam li coach Sada Kalai Greenstone Mungleng Anina coach Samira Jia. Ukhrul District Amateur Boxing Association we aina pausam kapang athishurda jithada boxing kathem now khangkhui khwai kasa kala achuwili khalem aina coaching game rungmigi da khalai hili ngathingbam rungsung MLA Khushim Vashum ex MLA Samuel Risom ADC caretaker Chairman Dr. Yaran Songalung NBF intending candidate Ram Muiva NBF intending candidate Ungbom Rai Khan Athumui Khangajon Zangdalai Athumna Ngajon Khami Manga Aina Manipur Amateur Boxing Association Kalasai na Ukhrul District Amateur Boxing Association li recognize Samida coaching game kam trier selection ji Rungmiga Gajina da Ukhrul District Amateur Boxing Association with President Joywil Zinkhaina Hanga Jui Mingjan Gasala Hopok Haira Form J Iwi Bookstore Aina Hongjui Expressly Sampangdalai Gaji Hangda Coach Kamatata Willi Damkhui Kawai Ukhrul District Amateur Boxing na Apong Khirami da Khalai Hili Mashiman Ngasak Ngai Mana Jens Kami Hi Singkhuilu Boxing Ningasang Naubing na Razang Milu da Association with President Jina Hangsanga Itumna Paning Ungbai Boxing coaching game come trial selection ji ajuwi direct maga aina hopok da marun direct maga aina tangda rungmigi kachena Kuirek dam naulong na ajon thang career guidance rungkhami aina phonda students day mayon haira Kuirek community hall li kasa ranye ji catch them young kaji hina dugui sada mayon na Ranye jili katam now class ngatete da wiwang rhymes declamation, quiz, spelling bee, extempore hikatha ngahanla kwika. Ramli kathem thangkhamai makashokhi katamnawi aina kharana gaji maramli ngaphat ngaye ngahanla sahaira. Ranye juli
UBDC College Ukhrul Kala Hope Baptist Bible College we former lecturer Johanga Muiva Aina NBB Counseling and Training Center Ukhrul Director Arthur R. Shumrena Resource Person Samiya Kadam Naukala Avu Avali Biblical Point of View Aina Johanga Muivana Mathalak Aina Matuimi La Arthur R. Shumrena Secular Point of View Aina Hamjitheda Ramnau Gala Katamnau Bingna Jishodmi Kaniwi Ainam Taraka Tamkukui Takui Sampanga NBF Jangai Kentra President Kala Guirai Katamnau Longwi Advisor Varai Shang Zinkai Nala Gagazum Dui Hangsang Ramui Awunga Gay Yang Minala Katam Gushu Gala Regasangwi Bongli Mathalak Aina Kasat Sangmia Varehau FC Li Gandritei Coaching Wivang Mingjan Sakavai Atam Midale Varehau FC we Class 3 Rakharam Maroon February Direct Panga Tang Hopokra Kalajui Admission Wivang Maroon Direct Kani Aina Dangda Shomi Dale Varehau FC we Class 3 Shinaula Mayarnaula Under 9th, Under 13th, Under 15th, Under 18th the category Ngatay da Wivang Laydale Mingjan Sakhwai form Toyi Student Union Office Kala Yangang Bopi Bazar Ukhrul Rodli Kalai Bench Pains Storely Sampangra Varehau FC coaching class with Maram Kubmaida Takeaway 9366 205021 Maning Aka 9366434007 Li Ngahanwa Baira Maning Aka email address varehaufc@gmail.com lila kapiva paira Varehau FC hina kanjuthui manga aina legacy jingri kahai ngayaung sakala khnui thotli phasa kapha vareli khangaji mirin ringkhawai ninghai sangmi kahai kasana da hanga ngarew ngahan he ningsangda chat akha kapha gerer samkhui khawai kathemthem khnui thot pingwewang mirin ngajemi gabai apong ngasaya da football club chui shitgasang laya Varehau FC we headquarters Ariri Thoyi Khu Yangang Bogbi Bazar Ukhrul Rodli laya Manipur Aina Tripura Connect Sakhameya Janchatabdi Express Rail Gari Zapokhaira Assam Aina Khangari Janchatabdi Express Ji Minister of Railway Minister Ashwini Vaishnaw na Ajahon Kupthang Flag of Samia Kahaina Train service Jina Agartala do Siljar Kalachuribam Khangari Adam Tiomaikar Zangra da Tripura with Chief Minister Biplab Kumar Debli Ringapha Phongshoka Chief Minister Anbiran Singh Nala Ringapha Phongshok the Railway Minister Li Ningkashimiya Train service Hopok Hai Jina Tripura Aina Manipur we Kamashidla Mataisang Sakra Kajihi State Kanijuwe CM Kanina Hanga Kilometer Shakatum Gaka Churipam to Agardalaji Janchatabdi Express Rail Gari Jina Pung Tharugwi Alungli Vashung Kashapna Kala Matakli commercial stops Panga Lera Jaya Janchatabdi Express J Hapta Akhali Katumthang Monday, Wednesday, Kala Friday Thang Zatra Jaya Rakhara election hi Mashun Aina Sakhawai Kagabig Makha Mashung Ara Aina Sakakui Mashokhawai da Election Commission na Civigel Goho app Akha Semhaira Civigel Gaji app Ji Rujum Nauna Ngashar Ngarinda Lekhawai Vigilant Citizen da Aming Kapokasana Voting Adamli Makhamashung Otsak Tegakui Election Code of Conduct Maning Akha Expenditure Redmi Kahai Makashur Higatahi Rejum Now Bingna Abjuli Report Sagabaina Makhamashung Kataji Amu Namkui Gabai Namkui Laga Abjuli Upload Sa Akha Minute Chakawi Alungli Election Official na Maramhi Yang Sang Mirada Hanga Civigel Abji Google Play Store we Aina Kwibaya India li COVID-19 Ayur Omicron Gagazak Jungsang da Kalai Thailaga Chegashin Sada Ngaya Curfew Adam Gasesang Haira
Rida ngaya pung chuko aina haupokda ngathor pung madi aina dangda hai kasaji ngathor pung phanga aina dangda kasesang haira. Max kasang social distance kahai hikta covid nga khawai otsak saran sa kha yari gazib maya papam dalai. Yari gazib ji khayang khari li maningla holes katha shimlung li sa kha 50% capacity mang aina khamayana da Manipur Home Department wishong aina chishat miya. Ladluida khamadaya baubing. Tharada Gatishada Kachai Lemon Festival Ajowi Direct Tharada Gatum Aina Tharada Matithang Mayongida Laidalai. INC intending candidate Victor Geshing Wishimli Ayasi Hakasa Ranye Kriga Haira. Chatong Wesley Kare Yedomi Football Urban Village Level Tournament at Jonthang Kupsang Haira. Nganakhui Gahai Natum Psycho Rally Sokami Zimiksho Ngasaserano.